newunya police oba security organs zonna parties nyingi ezesimbawo ne lwaki abantu be mukuba emiggo lwaki Kyagulanyi gwe mutulugunya amazima gali nti mbadde simanyi nti ekifo mwoli oba ekifo woobeera kisobola okujjako ekitiibwa kyo naye amazima gali nti mwonoonye ekitiibwa kya mukama wange ekifo wooli kisobola okwonoona ekitiibwa kyo mu sekendisi naye oluvannyuma lw'emyaka 4 ekitiibwa mukama wange kyakoleredde mwagala kisaanyawo mu katikitiki because munoonya kulya munoonya accountability. Bannayuganda nze kambabuulire ekifo wooli kisobola okwonoona ekitiibwa kyo oba okutoolako ekitiibwa kyo. Aye ekitiibwa kya mukama wange kiri kuggolola mu seconds. Omusaadde azira mundu tumusinga sente tumusinga buli kimu ife abasinga we are intellectuals. Aye amazima gali nti omusaadde engeri gyatusuza nga tukukunaire. So twegendereze nga ino kubanga amazima gali nti ekifo wooli kisobola okwonoona ekitiibwa kyo. Aye oluvannyuma lw'emyaka emingi nandibaire tusuubira nti bino bisobola obaawo. Nalingirira Bebe Cool ng'ali reasoninga President Museveni kibaye kimwetaagisa emyaka nga 6 okukola ebintu bino. Nalingirira obwongo bwa Bebe Cool obanga emyaka 8 gifuuse kaguwa tibali kuganna abantu balobye buti oli kukoba 6 kukola ki? Bakukoba atyana abo omulungi atandikira ku myaka mingi oba atandika ng'ava buto. Nalingirira Nabbanja Prime Minister otuuse ku level yakuyizaganya yayene wena yakuyombera ku radio oba ku TV program muli kuyizagana nina lukola mutandise nakwesiba ku bantu. President ni yakutaawo toola erina lya president mu kanwa. President Museveni ni yakutaawo nalukola tuwandifuuse muntu. Yes waba yakuba akago yakola obukuddukuddu bwe yabitawo iwe saawe notegeera nti tiwuwo mulobye okuyikiriza nti akalulu kali wansi tikali eyo Kampala mu offices daimu akalulu kali ku ground. Olina chairman LC1 olina structures dona dido ayeruka wanka mu kifo ky'okuyida n'otereza abantu abo n'obagemerera obulungi ne bakukolera ground mulobye okuyikiriza muloidi nti akalulu kali mu mpenko ni daimede muli kuvuga ebyo bifu Bobi Wine kyali basinga akalulu idi nti kali ku muntu wa wansi iwe gye muli mukobe okoba nti abite mu byalo n'abayireta mwidi ali mutegeera wale batawuni n'abamutegeera ngayi mwe mwamuyamba ino okumukoba nti bita mu byalo so buti buli muntu ayidi Bobi Wine. Nebuuza ekibiina kya Bobi Wine kyonka nekiri kuvuganya ni NRM lwaki mukimazeeko emirembe. Polisi ni muli promoting obuwagizi bwa NUP. Nimwe ezirawundi ife katubalingirire katusigaleyo nga tuliyo tubalingirire kubanga ife twamala okuyikiriza nti waliwo ekiseera omuntu wabaawo ekiseera omuntu wavaaku nga eziraka akutegeera oba akakuwulira ife ebyo tubiidi mu bulamu. Kyova obona Katonda akoba ntukolereranga ebiseera byo eby'obuvubuka. Ife tukolerera biseera byaife bya buvubuka. Saa eno tuli mu kiseera kikwana abantu banatubeerawo mu myaka miseera bikaire. Ayi kaire imwe emyaka egigire muli kwonoona bwonoona. Nani anaababeererawo?
ife mwidako watu ko bantu likwogera bubi but nimwe muli kwonoona ground. Social media teri Kampala yonka oba teri mu bifo eyo yonka eri paka wansi abantu leero okutola ku ngamba batwere ku masimu bona aya abantu bayidi buli kintu ezira muntu buti azira smartphone ezira muntu atawuliza radio buti mujakoba mutya kokutola ku ngamwena aba police muli mwali bakozesa okulya mu president olukwe nga mumukoye kubanga eza kikubya abantu eza kiyuzisa Bobi Wine ngoye eza kifuweza abantu paper spray buli kiseera okutola ku ngamwena eri abakoye president muli kwiranga inuma mwakola oyo vulugu we ayenze njaba kobera nti omusaada mulalati aye yasitwire etanka daimwe daife dona yasitula emundu daife dona yasitula kya gas waife wena yona yasitula buli kafangu na ino obwongo bwaife bona yabwetika ku muntu mulala guti oyo mumuvengaku oyo Messiah. Bobi Wine is a Messiah. Oyo Messiah mbakobera mazima kubanga amazima gali nti yasitula obwongo bwaife bona yabwetika yetika ebyokulwanisa yetika esente daife yetika ebitibwa byaife byona yabyeta ku muntu guti natubali natuwaku atuka bwalunaku yatugabiraku atuka bwalunaku yatuonge yakati wano kamba komegano wano kamba chinju wano kamba ekatono mwena mwawugaawugana nganiza kwendi oyo Messiah nze kamweragira kunaku Messiah oyo Yesu wa Uganda emma muli muzanira ku Yesu wa Uganda ayambaire omwoyo omutukuvu timwemwe mulekere namwe pankiraku ali bakubisa bye muli nabyo mubikola imwe mwayo noneka mwene yasigala nga ali kujambere buti nani abasinga oyo Messiah ati mumwepanka ku agomaje ga kuno maje ga Katonda nza maje ga Katonda tilwanagana nago Katonda abawo omugisa edidi yanikabanda Henry mulongo na amaina gange ndakusigala ngamba kobera chemwenda chemube mukole but mwetereze ebintu muli nabyo aibe baleme bwakozesa kubanga mwingira mu embuyaga ya Katonda. Salamu alaykum.